Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke United Henyo Trap Movement mentakasngi palay arpsantrik ujemang arajar arpulay kalalay ban ajing kershan yu President ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayomoy upala syong syat ngan mentala lais ngilenter hajan ke Additional Secretariat haba keren sekilat patai kubor uba Charlie Johnson Rani uba day President ke UHM ulaong bakum gikon samla kibadan ke seng bhalang kisngoyo mensem ban yoi badan kumuni rewrang ba Kumu ba Arden ubala kloy ban mi syakmat nagbenta ka daw ba daw san jong ka jaj benreo kamtam jong ki khon samla uba rani ula ong ba ka jingwan jong ka seng hagini ka sngi kamlong tang ka jingwan ai men sim henry ban ai ru ka kti kamon kti ka diang yo ba Arden bat kumju ru ye ka seng VPP barok ka wei ban nam khuslai lani du jingkermen badula pentikna ru ban kalyang ka seng UHM barok ka wei kala pentikna banadu menta ka sngi ka seng kana don rengkat lang bat Susu barani ulaong baka jingong jong ka sarkar bakan pej tang ye ka roster system klaim na kata ai ye ka reservation policy kalong ka babakala badula ong ru bahak riti penyai kam jong ka seng kaladon ka jingdawa ka baka seng kaladawa sendon ye ka khasi state bat lada ka poi hadu tau put bakan don ka jingya pat ne ka jingya phia jaj benreu hapadeng ukasi jantia bat ugaro ka bha ban yo no ye ka jong ka jella khnang baka bha thungkam thungjamru kanlong ka bayaham Kapanin kong iwan ni iwan nakaliang jong ka United New Movement UHM namar ba kadon ka sikit ka bakyan man taka riba ka jadi rew khatam ikun samla ki ni balang hapan ni prang lenti man trakti hakika haga lagi kam yo jam te ngila jukran ya kanina kapor dari iba kanina sarkar kuman makamala kam don kmat sila ni kam don sintur bakan kran na ni bakan le ye te ngisko ni pada kum kita gi youth no kum kita gi seng balang berikong ngisko yok bensim ba ladon kumuni wein gi orang ba bala koloi ban mi chmat man phaw del ka jong jing im nam ta ka dau ba dau san jong ke jaj ben rew kham tam jong gi khun samla gi ti ni wan hang ni op tam ni wan ai mesin Iwan ruban ay kati gamon kati kadiang ya iba Arden milang soy moy ba kunju parlok ni baydon lang hangni ba inum kuslay ban inum du jingkermen ban nakalayang babun pajba lawan ban ya don kat nang bati andai nakalayang gayu chem hibarak way ni petikna mentakas ni ba nadu mentakas ni ni don kat pati bat ini ay lang kati gamon kati kadiang la kalong hakanu kanu benta kumbay lapan banaman ne hapo meeting bala da sarkar kanang kuman kin sedang don bun gijing Tanda kisah don bun kita kijing yang ti nakaliang suni. Tingiru idon rekat ang hajan ni Arden kanum don kuno abang inong ba kinkenan lir namar kani tadi kekam ka daw ba ketamat yong ya kari ba kajak si ngadu bayo ya kan state ang ni kuman share trend ya kan celebration polisi lalong no mentala sanpo leaks nem kalaya ngadu ba frame ya ba draft ya celebration polisi ngim simong le si kita giba draft la nigi ba frame ya reservation polisi man syabig la syong likti nimla man kno iki ya kai daw kai kanong rem ko basi bilong bagi sat kuman nrei kumat syong no ibala don bentang tu labun den hakajing man jong ani roster system bala pemi bala hukum nak haikut manakani sa state government nila kat muka state government di sya ka di kabor yang state government lada apply ko ka haikut kadi ban penurlong na ban penurlong de ka syes ngap kay budin be kaya ti lang be kan gi order jam haikut jadi kita gini ki ba kumot kani government ka kuman namar kam perkhat lang ngi kumangi pej akan ka reservation policy na muswa ni khasi jantiang yo la ka jong ka batu jat ndri garu la ka jong di general price ka jong ndri menta pada kalong ban lai balayo bun ban ka bha segi garu ngi ki khasi jantia la ilarit no jadi halor kata nong rim oi walangi padai ki balalong bala butru bahaya kata ayu nrengi ri pada nak kapor man mi ki advertisement mane ki kot kubor ba tungkam tungjam la shubun betang di ki pai bedri undai shu tolong kemalong kumen shwa Ini ba ayo kita apa ngap kata kan ngasutu ya kata long ngam kwa bangan komen halor kata ka daw tulong iki kumta kamar niru gidi long ini yang ni kayo kajiman gini yang ni kalong iwan kesal di Arden Rito ya kita ki bala benci na du men sywa ngatip ya kata mo kibai kiseng balang gi bladon na du men sywa bala benci reservation policy adu lapoy syong syatkan apo ayu apo kenmau di kipor benginang ya don lang hangju
adu lapoi ke jing syak tangan hapo square ntai nrei hiong mentaba ke syong kuman ngam tip si balik kiladon hakata parti ke bagi adon lang le si kelasyak te kumangan ang supek yang kini manifesto ke jong ka UDP mana kami ka HSPDP lakso skap kuman ti ngempua bangan keren bukti ni kata ande ke syong sa ke jing sutu ke jong ki bada kumlu la lagi yang syan mentah daw ba jong ka jing riu ki perkat mentah la de ka por ka wan ai bangin poin ko rendang la ngom jelok dari mentah kanang dia biang ke por to mi lang do syakman Baik ni wei ni kiri orang pak ulami ni bau perkat sian nak bentak dau pak juga cak mendek kham tam iki pun sam lagi jom tak di wei kalau katakan wei bas ongai fi ba man keren biang sesien ya kai ke ba ka manifesto jom ki artli ke parti ni kadon ka parti UDP NPP HSPDP mo pat kui ke parti ki perform ya kanika MDA government hakani ka MDA government ngani tu fi ba ladangi hai biang syakut ko manifesto ba la tho syai ko ka jom ki artli parti nila dapat banyak bagi lalu jor yong ba ani ka ngikep lesi pa ujian amar kadi kemat kemat tamdu bagi bu nam tak reservation kursi dan raya kadi all party meeting mana kani balai bagi kuman hangta bangan poi biar sejuk ba lesi kadon ke silendat jomki lesi la bandung kadon dong baksak pressurize na lesi bagi tinggal do isuki kata kadi goi di kai ka jing ka message ke jongi nakaliang ba UHM syakini ki wei ki syakini ki MLA khasi jongi nong mi khmat khasi jongi wei mana ka UDP na ka HSPDP lakin perkhat bhano enta perkhat janai amdai shu bukni le akai penle kun jile akai ba ka chat riu ni namar ladai ka por ba peniang hapo lada pidon hapo ka kabinet hapo ka assembly pidon lang hapo ka government hapo ka MDA kadi kamram ko jong pi lada ulong yalam ubakla ko mangiru hakiseng halang ni don lada ubakla ulong yalam buat kiparan nong yalam di badon lang gila ban race question gila ban keren lah bakani kamlong ni hapan review ni hapan page ni hapan kela nrei kini kilong bet tik mon syong no masyatan telai bala syatiet ni dak syki tak kadi kawai ke message ke bang ai ki bakin semua ban perkhat no menta lem kumta kan sapoi ke puar ba ikun samla jungi kumbala keren duwe ni kena man hakini kiski kan sapoi be puar bakin sakra suloi biang wat kuno ikun samla kata pihak kuno syo adalah dia lagi tak kadi kawai ke message tu kani lada fiang bafin tak tanya ke roster system fin pen batch non yang reservation policy kan lo ngaba bakala pas penyak baklas no di nomor ba roster system sto ba ada ba ka jungwan na ko high court kata ngi dawa na du sistem mensuai kan reservation policy dakan bah ingi ka terpang ingi bat ya ke gibai pat kejak benriu henry menta finong bafin ta reservation policy ka ber kan mentoi fin ta roster system apa kot bang ngi dawa kalau ba lada pikta Hidupan pek janai ban le humong pek bahaya ka wat ya reservation policy kat no percentage ka ai ngi khasi jan ka bat no percentage garu bat no percentage show other tribes kata ka dei ko wei ba ngi ai dawa bat ini don regat ba ka jing dawa ka jing ba ta nakaliang ka jongi lei nakai hakaliang ka constitution ka jongi bonong no riti penyak kam jong seng jongi kaladon ka jing dawa ka jongi bangi dawa non ya ka khasi stiet tenga ong lada kalong umta lada ka poi hidup put ba kan penyapat mo penyapyak cek benriu kon song garu bat kasih jantia ngilingi kemen pelat ini kemen pelat namar ba nada kalong hadu kata ka bahaba ngiyo no la ka jong kasih setiap kenapa ka reservation policy du pat garu rayo la ka jong setiap setiap mulai mala ada wali ka ya ka garulan di garu himana do mensyak lale hadu dali ban rama ban march po dali ru naman ta ka garulan ngilingi nang dei tang kibat ba umma prat nanti nadir ya ka baki la lebih ayu khaman di ada kalong hadu kata di ngilingi kemen ka jing kemen ada gidon gibriu ki baong ba kan keta ya ka takajing ya ka jinga dai jak benriu le kan pai men pria pelani kan haria ni nyong kan jendela kemen anak kalian UHM belada poi hidup ko put le ni nyok na la ka jong jelah ta ka di